class lan view tu ni ta kina heu tu nu Dr. Grace Don nem chingai dinga amaina Professor Rose izanga tutungina amai jang dia hunnon chena abana waijang dia chi pen giam the nai ki ma le hang mi chia to de na hi aban bana jang to di he la ka len ki zong di zia kina wan he la ka tel ti ma la ka ki pana len wa hi mina sin sang na la ut ka hi chiom le len wa ti le ki welcome back to wa hi chi kha thei le hoi di ka chi tuna aban gen sao non luina President hun kapedi nga mana opening remarks le poimo sakte ge ni na azo chena heutunu na ahunong la nga le hoi di ama huni petai chipa ke le secretary DPI heutu pasiampu webinar na dion setup vel bang kim manon hi ai kipa ka tu ni na hi ai Delhi paite indong tai na hi vai pau hi ikisin to nga hi chi olmo na i webinar hong ki bola ni veina ding nei theiwa ki pa hoi ma ka sa hong tel te bang leng hi hoi na hiu ichi dia he kha phul huai sim la bang hi le iwa ki zil patle asbanon nei the khat le hi hoi zaina ki thalop hoi ma le hi zan lamina dena secretary DPI non gen bang ina khat veina nei khinwa eutu nu rosina hon sinsaka tu ni na heutu nu grace non sinsak di hi ki thalo phwaya a format le structure to resource person te on hi pidan da na hi a hun hi da kal khata hiam khat lekhim tani tungzo hiama a participant te le resource person te lunglut dan ji lai mai wai kha strict ta ka bang khat omlo hi huana mabana i tu ni i hon hi ki chang bang topic khong focus de yuta in depth zo de chi khong ai ke le level sang to zo de di chi khong bang le top lam de chang khoini ki kum dia ki pa hoi ka sa tu nu grace bang long ki man sak thia ma ke anga le tu ma in le ki pa thu kon ge na he teng kon gen di a hi le tu nu Dr. Grace nem chingina hunon jang panta he ki pa hoi president pu secretary pu Delhi paite dongta ama sapeni na pathianin ki pathian kya ki pa thu ka ge na aman hun hoi ta kon piak wailo tu ni kha DPI president le secretary puin a date bang tel siam ka sama ma zan bang hile kwa mo ang tel dilom lo mai the jak chu Argentina to Egypt ki mola hi changwa ke bang le ong tel lo mai the ke le ke bang ki ong su mai thing ka hi zia ka tu ni date kha on propose fu lwa wa ma kya ki pa tu ka ge na wailo ka ge nu chu tu nya i session hi hit sianga azing chianga hindi la pau get pa thei di chi lab no guarantee on pelo kahi ahi kelele Netflix khonga Durandar khong ai kile bang ya movie ena kha a meaning thei pa di chi na hilo hilele tu nya kon som chu banga anything hin khwawa ahi kele I kho heidan icha office kai hiam ahi kele I bazar va kai hiam ahi kele simple basic anything hin khwai izat di bangtan hiam vai te to I ki ho the ding ahi kele amau to banga I communication nei the di chi kha kon focus dia amba sa penin itin kon gen dia aloi kha office hile ahi kele in kim ikyang te laka iom chianga or I building iom na pe wa kha khovel pumpi a vai te non gingta du chu uncle le auntie how pen on si mai the yu mo mi teng pasale hi nag le ye mera uncle hai nu me hi nag le ye meri auntie hai kichi mai wai kha I atang pi a en kha pasal lam hi le ka uncle hi ahi kele numelama hi le auntie cha kha a generalized smoke why kha a specific gender again theile kha banghiam khat deeper meaning vaite kya nga le isepi te kyam hiam ai ikele invente kya nga hiam thil again cha nga kha why a gender specific again cha amau le the nopsa azyak chu mi teng uncle mi teng auntie ve chi cha nga chu amau le
magsalo di mo no haitin chu uncle auntie hawe chi dan de wa wai zaka ama sa pena topic akon patuta hile gender hi ya hiai kha hi a screen kon share dia ama sa pena tu nya topic kahon lag di hile gender vai pa wa kha ling nule pate tate hindi on na hilte on na hilaite maba na hilditen kha i na thei diwa ling gender ahiya gender pasal numei ule naw ahi kele nule pa pile pu chi kha vaitin kha gender specific niya sabdanu kha ane zelwa amau kha chacha chachi buwa mama mami chi khong kha azangwa en kha pu ni gang izat danun kha amau le kha i gender specific atanaute a address jangun anata atanaute kha asap jangun au china azangwa hiai kha e yadia thei poimo ka sa a addressing a person a tip kon gende hi le thei no pin kon gendia hindi sinna ichi changa kha youtube pa a saying di ma om ni tenga dakar tenga eddi hindi pau sindi chileng kha eddi tamata om hi hilele vaki en meng lo kei bangin le youtube hiai topic endi ai kele for example how to lose weight si banga saying di ma youtube pa om zela hiya hilele vaki en meng lo ahi changa hindi sinna le youtube pa chu tampiom li hilele tu nya class ka ken ka experience ken poimo ka sak ahi kele a basic e adia ni tenga bangtan hiam ikimi kyang te to ma iswan the na di chi lampang on focus ka hiya addressing a person a tip kon gen uchu mizoten pasalte asap chiaguna pasalte min agel chiangu a top saku zwala pasal min bang lalthang zwala a top zela a numei bin kha laldiki i a top zela hiya huchi ma banga hai tip kha gender itanaute i sapchianga kha hai tip a le i kha en le zathe hi consider tanu kha beti tapa kha beta tanu kha beti numei mo i tapa kha beta a beta a wai chianga kha i pasalte pa kha dada pite kha pasalte pite kha dadi ai ke naw pangte pu i pasalte pa naw pangte pa kha dada dadi numeite pu kha nana numeite twa i api deu kha nani yai kha atip kha theileu chin haksonon lodi numeite kha atamzo kha i kizangin chin pasalte kha a tuna keibangin kapi chi udleng ke kha numei ka hi zaka kapi kha nani ong hitadi numei lama hi changa kapu a hi le kha nana ong hi di azyak chu ke numei ka hi changa pasal lama hi le kha dada a wai khicha pasalte pia hi le dadi i ong kichi dia hi ya wai ma bangina mother sister nute sangam masi nute sangam pasal mosa hiai screen na en leuchin aki naman ta diwam atang pi a vaite aki sapchiangwa tanaute aki sapchiangwa anumeite a gender a female gender a hi changa i atang pia i ongom di beti numei nute sangam masi ahi kele nute sangam pasal mama nute sangam numei masi pasal lama entale nute sangam pasal mama nute sangam pasal zi mami kaya a second slide ale en leuchin father's brother wife pasalte sangam te zi chachi kasangam pa tapa bhanja kasangam pa tanu bhanji grandson pota granddaughter poti akti po naman niya
Hi. Ako yun, itinut lang eh. Hi. Naman. Na matwale ki pawalwa. Hmm. This is heka a tip aziaksu tip kong ka apoy mo ziaksu a vaipa witi kong ipian pi Halloween sin vaipa witi kong Delhi konga ikosak nunga olo la ki theipan ai ki siam pa alo hi changa a tip kon gensu atang pia numei lama hi changa I pasal lam hi changa a chi tel di mo wai kha vaite kya nga I relationship again changa kha uncle auntie chi vek mok lo di atang pia katwa chu ken office ko nga kha hiai pa na theya wai nu na theya on chi changwa kha ken kha a gender specific kamasi kanu sangampa mama ji chi kong kha kagen chep chep sia kha about kha grace in kha a relationship po amau ki kalu gen thei amau ki kalu khan gen thei a chiange chi kha mau kha thei chet chet tun sim but nagain thei ki wale le lung kham lo di kanu sangam kapasal sangam ahi kele kadu sangam nu pasal chi khong mosa mosi chi bang I confuse lele poilo wa hiyo uncle auntie chi sanga kha atang pia इज्जत दूंगा रिश्तेदार ये मेरे रिश्तेदार है this person is my relative सीखा वाइन खा on हुआम खोम वेक दी हियाई खा का चाचा kapasal sang हियाई खा kapasal pa sanggam pa ahi kele kapasal sanggam pa zi chachi chi bang igen thei ke zen lele no issue no problem azyak tu hindi chi kha ni khata ki thei de hi lo chianga but the safest term to use is irrespective of gender ye mere rishtedar hai he is my relative ye mere rishtedar hai he or she ye आखा there is no gender ये मेरे रिश्तेदार है अही केले वो मेरे रिश्तेदार है ची अही यामो रिश्तेदार a gender specific again थे के वाले ले रिश्तेदार इनका a general term ही या relative रिश्तेदार ची खा तम तक तेन जंग नोप द सकखा वाले ची खा कौन शेयर ही या क्या इतना clear ना या on do Hey, help me to pen hoi lo eh. thank you ha Mo na zat theya hoi lo. रिश्तेदार in way for example ken kha atang pia kha a society I ki sak thei pi ma mau mo I ki pa pi ma mau pu vum lun mang bang वो मेरा अंकल है किसी से ना के वही but वो मेरे रिश्तेदार है इसी चांगा खा it has a more deeper strong meaning चिचु रिश्तेदारी चिचा relative चिचा खा है emotional connect ची दिया ibon खा बंगा अथुगजो ची खान लंग सकिन सिन हिया हिया a first slide gender kon genut moving on gender kha let's say somehow or the other no kha sang theita mo I chacha chachi बुआ मासी मामा चिना जब थे के वाले रिश्तेदार चिले उचिन it gives you a complete picture he is or she is my relative ong hiya a second topic ka iludnon dia do tu don new ya specific gender specific khat kon dong dio ole ki tua non hil khat chianga hilele a hiai word ma again depend khate khin de ken ka beti thu gen de khileng mera meri chi pen mo wai te khaniu khanon gen je thei diam okay meri beti chi di he lekha hey why de na mo de na abula kon gen kha gender female gender hi changa de na ilung simwa mizoten I le a azaddanun e ale tampi taka apply thei di ke bangin katanu chileng Mary E mo Mary azak chu tanu beti a gender enle uchin E kha tanu hi changa kha kizang tang pi E nume female a chang ya ये मेरा बेटी पसल हिले ये मेरा बेटी छिदिमा no pasal nume hile ye मेरा
Yeah, you can always. Pasalin I tell you, kon gendi. pasalin tileng. Tikin na anang na chicha chu ye meri beti mo. हाँ, Pasal bang ini chicha ye mera beti. मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, मेरा बेटी. Ya lemo tip khat kon penon di. Tip khat kon penon di. Ka experience sa kha tu na ken kha meri mera gen thai lo bangileng mo. Ei kha grammar test ai ke le exam pya hi lo. Grammatically na perfect ke wale le poilo. Azyak chu why grammar again khel zya ka negative marking ai ke le why grammatical mistakes zya ka kha minon hopi no lo di chi lam hi lo why zya ka the most safest bet is मेरे ये मेरे बेटी है ये मेरे बेटा है चिका अरी अरा खा न कंफ्यूज वाले ले you do not इखा grammatically perfect ngai lo ये मेरे बेटे है ये मेरे बेटी है ची अमेरी मेरा वजंग चेक चेक थई के ले उचिन ले पोइलो a clear ya हे ahi le tu nom dan tu ha मेरे जच्चा जो मेरा हियाम मेरी ngai lo मेरे hi mai mo हाँ ये मेरे बेटा है हाँ मेरे ना चीज़ आचु नुमेई पसलिन जंगले चिनले पोइलो अज़्याचु एलोई खा मेरा ले बॉय अ छोटी ई की मात्रा ले बॉय अ बड़ी ई की मात्रा ले बॉय अ ऊ की मात्रा ले बॉय की ते इंसिन मो easy everyday conversation आद्याचु अरी अराखा न जत्थे के वाले ले देना कौन गेंदाना नेगेटिव मार्किंग ओमलो दी ये मेरे बेटी है ये मेरे बेटा है चिले उचिनले दे विल अंडरस्टैंड एक हा नोटिस आके पात ये मदर टंग हिंदी हिलो मेरे न ची थे तनाले ले अमाउ खान थे सियाम लो दी सीना कौन गेंद्या मो अ क्लियर या मेरे वो थू गेनी है वाई पेनिन खा अमेरी ले मेरा डिटरमिन नहीं ची खा के थे दा नहीं ची चु या कतनु कगेन देखले मेरी बेटी कतटपा कगेन देखले मेरा बेटा चिमा बंगा ग्रेसिया मिना अतनु अगेन देखले मेरी बेटी अजे अक्चु नुमेई थू गेन देखे जका बेटी थू तपा की थू बंगेन देखले मेरा बेटा चिथौ देवे ग्रेस इनखा अगेन तू थू हिलो क्वा थू अगेन वाई पेनिना जेंडर इज अदा नो ऑन इफेक्ट ही ची कगे थेदा नहीं नंग होन दे ही वाई चु दिगलो अ स्पेसिफिक तका मेरी मेरा मो हिलेले atang pi ake mudana ekha ai au ake ai matra ki boy hinsin tuna mere chi changa kha I anume pasal irrespective of gender a female a male in gain female or male akha I limit lo mere ichi lele adik lwa hi lo di lele achiang taka ye meri beti hai ye mera beta hai ye meri chachi hai ये मेरा चाचा है इची थेले चु वेल एंड गुड हिलेले अ बेसिक काकोन कगे नुचु अतमजो आद्यामो मेरी मेरा इबवाई ले मेरे ले पोइलो दि अजयाचु अ बेसिक अ कन्वर्सेशन अ मैसेज के आद्याचु अ मैसेज होय तका इवा कन्वे थेले ची लंपंग हियामो अ नेक्स्ट आई लुद दिवाम नेक्स्ट स्लाइड हेउ तु पा सुमथल यान होय इखमो ये नंखा केन ताली ने कहीं चिदीबंग हिले चिनबंग चिन अगेन दिया है मेरे पास 4 बच्चे हैं हाँ मेरे पास 4 बच्चे हैं मेरे पास मो मेरे वाई ज्याका तू न्या क्लास खा कची इमा बंगा केन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस अरी अरा इबवाइले मेरे चिबंग मो बजत थे दी but dena heu tu pa vung lumang in achi gender specific let's say gender specific confusion ine kele ara ariale gen the tanu igen dekle meri beti hai tapa igen dekle mera beta hai tu na next topic ka iludya hi de ya mere pen kha neutral gender yes mere numei bangin le ये मेरे बेटी है पसाली ले ये मेरे बेटा है it is gender neutral wise yaka atang pia mere izat lele key point of view is
Min on te siam nagle ari ara I confused le no problem. Basic Hindi achu mere le zatte. Ahi chi kha kon gen dia. A next slide I load dingwa. Ken apoy mo ma ka ngai kha personal pronouns to demonstrative pronoun here. Personal pronoun ni chi chiang nga kha me, ke, I, me. Chi ahi ya. Ke ki gen na hi ya. Personal pronoun. Sentence bang again chiang wa kha मैं मुझे ची बंगा खा confusion om the hi ya I ichi cha kha मैं nang le ngang na ki gen chiang wa मैं जा रहा हूं मैं जा रही हूं mo dena abula gender ka gen kha a I kha manghil lodi na manghil chiang wa mizote le pasala a zangwa hi min top chianga mizote le nu meite min a top chianga I zangwi chi kha no lungsima ko leuchin so मैं I chị chàng kha you are talking about yourself nang thu ki gen मैं यहाँ जा रही हूँ मैं ये कर रही हूँ किन के I chị na hi à मैं personal pronoun मुझे इची kha bangyam feelings kong emotions kong na express u chiang wa kha atang pia मुझे की जंग मुझे अच्छा लगा मुझे भूख है मुझे पानी पीना है why is that a personal pronoun is akchang kha I मैं जा रही हूं मैं आ रही हूं why hitcha a to I to me akibat lo na kha me is मुझे hyai kha bangyam na express uchiang wa kha gendi मुझे ये करना है yai kahi ut मैं करना है wrong मुझे ये करना है bangyam khat na hi uchianga ahi kele bangyam khat na emotion su na feeling su na express chiang wa kha मुझे chi kha zaddi ke nang le nang thu na ge nu chianga kha I na zaddi mo I yai ahi ya heu tu pa byakhan mang he pitakin na on unmute zwali heu tu pa to kha I मैं मी मुझे न chiang ya He chiang. ओके उची ले मो मैं तो मुझे जत न दिखा chiang ta chiao He. एग्जांपल खतन पे दिया हम पितकिन है तो पा मैं आ रहा हूँ. वेरी गुड कई मैं कौन आ कोई रहा के हूँ. हाँ यस है होय chiang कई हाँ मुझे हाँ chiang का मुझे पानी पीना है तू है ही मुझे कौन है मुझे ये करना है. हाँ मुझे हाँ एग्जैक्टली मुझे ये बोलना है. ही so chiang ta mo I means He. when you are talking about yourself मैं जाऊंगी मैं करूंगी हाँ मैं करूँगा. हाँ मैं करूंगा नो वाला हाँ चुका है मैं इते आज करूंगी मो देन मुझे मुझे ये चाहिए. मुझे हाँ आई वांट ये दिस चाहिए. माँ हाँ हाँ, मुझे ये मुझे चाहिए. किताब चाहिए मुझे हाँ ये मुझे चाहिए किताब मो चाहिए. यस हम्म. अचांग मो है chiang thank you. then I will move on Hyai kha demonstrative pronoun hinsin देना इगे नुखा personal pronoun मैं मुझे मैं means I मुझे means expressing something expressing feelings ahiya why te personal pronoun ahiya tuna demonstrative pronouns achianga ka screen na new loya kon sulian diam hun thue heu tu no hi kia din chu chang ka sa tho okay oh yele देना I मैं me मुझे खिच्यांगिना personal pronoun खिच्यांग आखा demonstrative pronouns iludiwa demonstrative pronouns ichi chiang akha yai why this these that si ahia for example this is my house ichi chiang akha this is my house single object single person khat ki gen in sin ये है किसी जेल मो यह is single ये मेरा घर है ये मेरा पेंसिल ये यह मेरा पेन है
chi ahia yai kha demonstrative pronoun ahia why hit changa kha these ichi changa kha dena kha this ye then why hit changa kha these on plural tadi ye means this is my house, this is my pen, this is my computer, यह मेरा पेन है, यह मेरा घर है, यह मेरा कंप्यूटर है. This one single object, one single person china यह. Khat sa tamzo ige nu chianga kha ye ong hidi ye मेरे mo banga hidia ये मेरे किताबें है yai books ke ahi ong hitadi all ang ludaki on ludi kahi tu nya kha phase 2 hinsin uleng chu slide somni le no kyangan present thei di lele bangyam khat le ni phatwam pi ke wale chu mo hi banga I ke lung kim lo di hwai za ka all la I thei siam na dia kha yai class lai hi ya यह इची चांगा खा सिंगल पर्सन यह आदमी है मो यह लड़का है दिस इज अ बॉय यह दिस इज अ गर्ल यह लड़की है सिंगल पर्सन सिंगल ऑब्जेक्ट वाई खा यह मल्टीपल ऑब्जेक्ट मल्टीपल पर्सन इची चांगा खा ये मो वाई चांगा खा यह तो ये इची चांगा खा till him object to mihing na describe chiang kha they are close to you no to kinai mo yeh mera ghar hai ichang kha something which is close to you ye mere kitabe hai ye multiple ye why is that basic difference is this yeh ichi chiang kha me khat gain object khat gain why lo why again te kha no to kinai why hit changa kha yeh pen zat lo wa tam pi thil object ai ki le mi hing tam pi again u chang wa kha ye use di ye and why ye na chi chang wa kha mi tam pi object tam pi again chang wa kha why object tam pi kha no to kinai chi na hi ya ka kin ke mon na thei siamu ya yeh is singular single object single person described nadi ye ichi changa kha multiple people multiple objects yeh to ye kha me it describe changa kha why na describe te kha no to kinai di they are close to you no to kinai di chi ahiya yeh mera chashma hai mo yai katarmit ahi ye log mo no one gain ke weekend ये लोग मेरा सेशन ये लोग मेरा वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं मींस नो मी तम नहीं चांगवा ये जी अहिया अचांग या क्या मैं ai chang ye hu tu nu Kasi le mo heu tu nu ही यस ya these pena kha these are my keys ya kha ye meri chabiyan hai ya mo यस singular mi khata din hi this is my key hi le kha ye meri chabi hai adikya ye dia एग्जैक्टली ये है इची चाखा ये है मो है थैंक यू हाँ ye khata singular ye this pena is le ye meri ये है chabiyan hi no lo di ma ये है मो ये है मो why no mo dena abula kachi dana no one icha kachi honestly in kon gendi from 30 years of my experience I grama I u a aya ong di case eglele igenut a second person a third person then a thei siam na kwale mo negative marking omlo di again gige mo thank you so much ye hai mere chabi hai mo chabi khat ये मेरे चाबियां है these are my keys mo thank you then moving on dena ye hai and ye kha mi hing hin bangyam khathil no to kinai a to kinai ahia tuna thil gam la pi om lekha
thil gam la pi mi hing hin object hin thil gam le pi genu le kha vehe mo vehe why that gam la pi dena kha ye hai to ye kha person of objects close to you ahiya ye hai pen kha singular for a single person for a single object ye ichi changa kha it is for multiple people multiple objects multiple people chi na hiya yeh ichi changa kha yai something which is close to you nang to kinai why changa object khat mi hing khat gen na mo yeh ye ichi changa kha multiple objects mi hing tampi objects tampi gen na hilele ei to kinai di यह तो ये खा किनाई दी ए तो किनाई दी on the other hand ve and veh ichi ichanga kha agamla singular agamla ve multiple agamla chi na hi ya yeh ye veh ve yeh is this ए तो किनाई दी ये is these ए तो किनाई दी यह तो ये then more confusing let's say I will not move on to the next slide यह singular ए तो किनाई वह और वो singular नंग तो की गमला वे multiple plural नंग तो की गमला देना ई मैं मुझे why take is so insin twa demonstrative this yeh is singular ei to kinai ye multiple ei to ki gamla ei to kinai yeh and yeh means singular ei to kinai ye multiple ei to kinai why hitya that veh wo chi pen kha singular ki gamla ei to ki gamla why hitya Why wo to we kha then nep chi kong pek ma di why alas na pen wa wo chi pen kha wa wo chi pen kha akilam dan na kha bang chet hi why pen hi ikamo wo ve akilam dan na de pen kha bang ngai hi kilam dang na omlo it conveys the same thing okay as yak sumo wo kaha hai mo why वो कहाँ है why को या ओमा वह कहाँ है it's the same कचीमा बंगामो it can be used interchangeably okay वो गाड़ी कहाँ है why गाड़ी को यामा वह गाड़ी कहाँ है why गाड़ी को यामा मो हिलेले demonstrative pronoun साई थे दिचु kon repeat non di यह इची चंगा खा सिंगुलर यह नंग तो किनाई दी यह मेरा पेन है यह मेरी पेन है यह मेरे चश्मा है यही कतर भी तही मो सिंगुलर यू आर टॉकिंग अबाउट वन ऑब्जेक्ट नंग तो किनाई दी ये इची चंगा खा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स देना है टू नू नॉन गेंद है टू नू ब्याक सांग्या वाई नॉन गेंदा ना खा ये मेरे चाबियां है याई के चाबियां ही हिलेले याई खा नंग तो किनाई बट मल्टीपल प्लूरल रोंग ही नंग तो किनाई देन वह वो चीखा सिंगुलर नंग तो की गमला वे एक तारा है दिस इज अ स्टार वो एक तारा है इट इज टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ऑब्जेक्ट वाई सिंगल ऑब्जेक्ट का नंग तो की गमला वो इची चा why that mo ki gamla si na hi ya why ki changa kha ve ichi changa kha multiple objects nang to ki gamla wo den ya example kon ge na those are birds ve chiriya hai nang to ki gamla ve chiriya hai it talks about multiple objects personal pronouns to tampi gen diom hilele atangpi aken kha daily conversation ahi keli office ya ipod na ya ahi kele nitenga izat narante mo ya kha kon highlight uzya kha
li chou on ko hia ka hi. Next slide ay lu diwam. Ole. Names of days in a week. Ka next slide ay hiya. Atip on ngay walem. Atip ka kal khata ni sagi omin sin. Ani sagi tenga ka var chi omdi. Var. है का अट्टी पहियो कालखता सप्ताह में 7 दिन है. There are 7 days in a week. Waya ka avar chika common din sin easiest tip yai sentence gen thai leu sin no kalkhata ani te no gen thai zyadi. Ravi went with Som, Mangal and Buddh to buy gifts for the Guru and say Shukriya on Shanivar. I will repeat. Yai sentence na thai wale na buy what wale no wadya names of days and a week itya automatically import maidi. The sentence is Ravi went with Som, Mangal and Buddh to buy gifts for their Guru and say Shukriya on Shanivar. Nale. Ilo, atyang ya? Waka on test di kay wern test di. Dena ka sentence ka. Na utwale na gel kiyag do. This is one of the best tip I got in my life. It's a fingertips sa may. Ravi went with Som, Mangal and Buddh to buy gifts for the Guru and say Shukriya on Shanivar. Atipon gain tadi kay worken tua. Monday is Somvar, Tuesday is Mangalvar, Wednesday is Budvar, Thursday is Virvar, Friday is Shukrvar, Saturday is Shanivar and Sunday is Ravivar. First tip is Hindi ya days of the week var si omvegdi. Var. Remember var. Second tip, Ravi went with Som, Mangal and Buddh to buy gifts for their Guru and say Shukriya on Shanivar, which means Ravi var, Som var, Mangal var, Buddh var, Guru var, Shukra var and Shanivar, which means Ravi is Sunday, Som is Monday, Mangal is Tuesday, Buddh is Wednesday, Guruvar is Thursday, Shukravar is Friday and Shanivar is Saturday. Hoy mama eh. Tay jet eh. Lotel, screenshot gate may. Why mo? Abula kipat kon gain ka. Tunya kon hi ka. Very basic, easy tips. Daily conversation azat thaidi. And dena kon chima abanga. A grammatically perfect kailele. Again di ikima kyangten athay siyam nak likha. That will be a big thing ke adya mo. Siya hiya. Yay ka on the screenshot hunla. On the by ha leutzin fingertips are names of the days of the week or maybe. Ravi went with Som, Mangal and Buddh to give gifts to their Guru and say Shukriya on Shanivar. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. The by ha banu hiya? By Hadvik Mount Teban Banon Genvewa. Ravi went with Som, Mangal and Buddh to buy gift for their Guru and say Shukriya on Shanivar. Uchile ehutu pa why ka days of the week nagain thay tayo le Ravi bang sina Ravivar. Sunday. Yes, why kita bang the next is Buddh. Yes. Buddh what? Som what? ha. Then why kita bang Buddh what? no Som kita Mangal onvele. Mangalwar. Ah, Mangal. Then why kita Buddh what? Budvar, yes, why kita Guruvar, Guruvar. yes, why kita Sukravar, why kita Shanivar. Eko, I am kakipag lotel. Yay tip ka mangil lodi. Mo. Why zaka yay ka basic tip ahi. Adang le chu thowim sin ileken ken poy mo kasapte. Kon bangkhadya ken kiyadya le poy mo. Azyak chu ebang le kumsom thum. Bang hitayin sin tua vai pau kha vai teta nakipau thei sim ta hi zaka ka experience on share kahiya. Ken le bang hiam zil tom kahiya. Tunaya kon gen may di polsom tanakha class 10 hindi kihi. Why kita BA first year kihi. Why nunga hindi ki hoy mong non lo.
ki hoi mong no lo hilele 2023 iyong buhay wa ka vai pa wa media vai pa wa protest vai pa wa seminar ko nga meeting ko nga vai pa wa nong gen ngai dia chang min khon muangun chin e khong ke khong ki sathak ke kha hindi kha practice on polish non bang hiam Google Translate khonglen zanginga abang tanhiam chu media te ahi kile jantar mantar stage chu bang tanhiam gen thei mo why kha ken ka experience a kon share ru chu hindi chi kong kha tu nya class la khita be hi lo ki practice ngai thili thei lo tele it's easily available on Google Translate ni tengale khoi thei I practice ngai gi ge chi kha I kon gen dia a slide next slide ta ilut dia time direction compliments koi ai lut ma sa diwan gen malem Time direction on gain le. oh okay time direction mo nang on gen ma sa pen na hi changa first come first serve tu na I will come to time kele yai sort pi boyinga 15 minutes after 15 minutes before sikha very confusing to kha ken kha exercise on his wal ke ve p first two lines na mo ya pone to sawa na mo ya Ni ki mo ni. okay alphabet mo alphabet p yung pai masaya s yung pai masaya Yung pa masa na gen dagdana thai siam no pe. na thai siam mo na thai siam mo Thank you. Pi pai masa hai. easy solution p yung pai masa pone chi cha kha 15 minutes before sawa chi cha nga kha after so ingai to cha nga kha p kha pai masa in chin tu na ken kha 15 minutes before 2 pone do chi di mai 15 minutes before a tip is 15 minutes before hi le pone chi di azak tu alphabetical order ale p yung pai masa then 15 minutes after ichi utale sawa chi di azak chu s comes after p ate siam no pya Thai siam no pe. Hetu no ka boy gi gen na. Thầy xem no. tu na mo de na on request heu tu pa pu bg mang please atang pia kha ken ka expression da na kha 15 minutes before so 15 minutes after akha ki boy confusion om seconds in easy solution easy tip is alphabetical order akha p ong pai masai in sin s ps sina la thi diwa mole then p ong pai masahi siang kha if you want to say 15 minutes before 3 pone 3 cd by p pone 3 then 15 minutes after 3 sawa Sawatin. okay Chiang ni. uchi le mo heu tu pa one question tuna ken kha 15 minutes before 5 on geno len 15 minutes before 5 No. Pone 5. 15 minutes after 7 Sawa 7. Nagipagwa okay Achiang tayo sawa pone ki boy sekin sin mo Chiang hun ka sa. Chile okay direction iluta dingwa a direction akha ya bangsa yam kon ko ya atang pin banga na thayutu a confusion na thayutu amya ken mo direction ke experience akon gendi ken kha ke kha office ka kai changa kha auto apai nga left right straight anung lam hai tingli kha zat pe ma ka zat na omgi geni tenga why zaka ken kha I will give you tip no phatwam na sau hiam ke ya dia kha left right tang tak mo tang tak to piche nung kha ke dia poi mo in sin atip kha kon gen di ken ka hisab da na kha e khai cha ki ding in sin atang pia kha I cha ki hi mo veilam kha by b taglam kha dai d so when you lift
left kha masadi by, b die kha right, die the, b comes before d, d comes before b. Thấy siam ya? chiang e ikno On gain ma di let siang le hu tu pa sungtal yan. e b Tuna by ha left d ah paglan daine ha yes, b as actually b simple, b is alphabetical order, b is first, so I say b left. Atang pia ha khai chaki hi pa pa mo, then ha d is die, ha d comes after b, by die ha himai boy by is icha left, die is icha right. pare ta le left right left ki chi ma left ki pan ha Ah, by exactly, left. While lo atang pia mo i movement a le cha, always remember b by first, die right, b left masadi, simple. A slide kon share non dia, आगे पीछे चुई थे उमो, hi the Hey. आगे तो सीधा की बंगया, ki bang lo sida fa straight आगे ला आगे tu mailam हाँ वाई या मो हिलेले अचांग चांग चा ई कंफ्यूज दे, दिस इज क्या कौन गेन मो, वो आगे जाना सीधा जाना इची चाले at times uchina again lele isyam what ke lele, it does not have to be perfect, again nu ta chiang nagle सीधा जाना go straight, आगे जाना go in front mo. ha 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 Okay, then zalama have to nuros ina hai session first phase ane ina daily conversation banga bangzat dia bangzat ahoy bangsidana conversation ki padya chi kha I feedback muinga bangza hiam a basic on la inga why kha atang pia mo conversation I patyanga kha, it could be an ice breaking conversation, mi to ki mel cheu la ki ho kholo chi dan de wa why hun sianga kha, it could be a ice breaking session. Today is very hot, आज बहुत गर्मी है, today is very humid, to like kha monsoon season नहीं sianga kha, आज बहुत उमस है, there is so much of humidity china mo, humid means umas, garmi means very hot, and today it rained very heavily, tu nikha वो तमजुलवा आज बहुत बारिश हो रही है, याइखा conversation start ut ahyam ahi kele, it is something which is very common for ice breaking, mi to conversation I patut siangale, it's very helpful chechu mi bang baho pipa amin le ki thailo mo आज तो बहुत गर्मी है ना चीना पनले, the conversation will flow, आज तो बहुत उमस है ना, आज तो बहुत बारिश हो रही है ना चीना देवा मो. These are simple tips, conversation start na dia ice breaking chi dia chi kha I ken kay personal experience sa ken lesang azang mun mai I workshop ko nga ahi kile seminar ko nga conference ko nga itel siya nga kha university tuam kha miyong payu en kha aminu le ki thailo, but I'll smile, today is very hot, आज बहुत गर्मी है ना, I start with the conversation, ice breaking conversation chi dan de wa kha yai kha on gain ka hi ya yai tingin ni zodium slide dang te chu tamatam hilele khat dei thwai cha on bombard dile kha again ting kha manghil khale chin wai kha la wai in chin all in hi zodium something at least khat le ni no wa dia tu na phatwam om khag le kha ke ki paglo di plus practice di si kha hi yai tingin ko hun kon zodi. Thank you. Tuna wayam genu ne yom le why de dinu ni hom dia why chen president pu mai na closing remark was on ang bol le mo tom chi kya ya I question ni le thom min sin kon address mai diam kon gate mai diam ole poilo क्या या खा क्वेश्चन खत्म min sin ये हमारे बेटी है ची बंग हिले grammatical dicto inte, yes, like I said I ara ra I akha perfect kele chile ये हमारे बेटी है, it is gender neutral, you can say that के a lot of times ये ना हमारी बेटी है, ये हमारे बेटी है ची, it's like
abu lakon si da na kha i message I convey the nagle hoi kha you can use it. ये हमारे बेटी है, ये हमारे बेटा है. Then next का ही मेरे पेन का neutral gender mo. Yes, neutral gender. मुझको will have the same usage as मुझे. हाँ, मुझको and मुझे ही ले ले मो. इसमें मुझको सांगा खा मुझे is a more decent word. सीधी है. मुझको जाना है. It's very बोम्बेया अच्छी ते वहाँ कोई very अपुन लैंग्वेज मो अपुन को वहाँ जाने ची सांगा खा मुझको ची सांगा खा मुझे is more decent. मुझे ये करना है. मुझको सांगा खा मुझे खा किसम तमजो which is more decent ची खा कौन गेन दिया. If the message we want to convey reaches the people, then we are good, I guess. Absolutely, irrespective of the gender. Yai ting. Kaki pake yai hi bangay. A question ting. Question, comment, message ting. Ken tu sana program hu man pa ka sumama. Ja ki din mun ki bang lao. A boy to sentence gen thi kyo min tin. Ken chu pone de saba mama. Kahi ka phat tuam pi. Ka boy ni se kahi sap yang ye changa. Pone da sa chi chang bang ha. Da som bin ma he da som zo dia chi kha ki bai che ka ki pa wa. Tuna president na tom na adi danung kha ke le ahoi di ka chi. Anuam khati hi diwa. I ken Hindi sentence khat kon gen dia World Cup thu. Wa changa adika dik lo almo lo sentence khat khatai non job to diwi job vek diu. कल रात एक फुटबॉल मैच था अतिनों जमोले अर्जेंटीना जीत गया तो नानन तुम तो नहीं देखा हम गेंदेलो दंखतिन हां एवतुनो ना नंगाई के दे ही ओले है इजिप्ट ने बहुत अच्छा खेला पोर्चुगल निकल गया गुड ना नेक्स्ट अर्जेंटीना एक गोल मारा कब दंग दल है पास्ट टेंस फुटबॉल की मोरकिन ची बाने फुटबॉल खेला था या फुटबॉल खेला था मा ओके थैंक यू था थी ची का बंगोई था is past tense थी वो खेला था वो खेली थी it is gender but it is past tense and खेल रही है is present रही है present खेल हाँ दिल्ली खोंगा ये वाई पाव ते का तांग पिया यूपी बिहार तीन फ्रेंच चिनवाई ले पूर्वांचल ते मो बा हम खेल बा ni खेल बा चिरान ते का अबा लम खतम सिमिन चिनवाई ते का जो ई कंफ्यूज का दिवाम ची बा ले हम थे मो भोजपुरी पाव बंगले कोई मो थो अब पॉपुलेशन तम लो ले चे वही कौन गेन उज्वाल ही बा ची खोंगम चाइ ने ना पाइ हेट किउन ला ये ते जो बिहार ले पूर्वांचल लम ते ही ची ला इस बार अर्जेंटीना जरूर जीतेगा यस वेरी गुड नेक्स्ट सैयद कल का मैच में रेफरी ने गलती किया है आप मंजूर करता है कि नहीं सी के ना थे श्याम की वही लाइक आई सेड grammatical mistake don't worry ken थे श्याम नगेन जो जाना referee इनका अही ख्यालिया सी दानिन जो थे श्याम माई के कोई सो this is what should come out of the seminar the message you should convey should be correct कल फ्रांस और मोरक्को खेलेंगे मैं तो एम्बापे फ्रांस को सपोर्ट नहीं करती कंटिन्यू शायद बापे अच्छा खेलता है इसलिए उन लोग का टीम लीड करके जीतेगा लगता है मुझे ऐसा बहुत बढ़िया लेकिन मोरक्को जीतेगा देखता है अदंगला मेसी ने एकदम बढ़िया खेला ai le ki pa hwai hwai tingina I de hu to le hanwam a hiu tu nu
Dr. Grace niệm chừng kia ki pa thui ge na ông tel teng le som thum le bang za hiam te chu aku kalma ma te na hiu ichidia hi chana sut job zelo ale chu i ông siam ma di sep na lam khosak na lama hong nuam ma di hi chi kha mu da na hi a ki pa huaya amaban hi ge na ha ka i koi yam forum khongai ki kum diwa i resource person te bang longman da nu zi lei dinga i chi bang a platform bol zel chu i delhi omte da poimo khat hilo hia chi kha chu ngai to na om hi a ki pa huaya hi tingi zodia mangpha chat ni olem Ole, good night. Good night. Ah, Good night. good night. Shubh Ratri.